Ke usanong kasuwabon kumada ti dinsanan, ato ko pakatilom busom, magisisa ato ko pod isuang sambayang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tamadahai idilo suruga, kabantugno daong na ranu, rikot na kerajaanmu, kosili korohyanu, iti pomogunan nga dalhino surga. Onuaya hai konunuan di tita daw bayno, om puno no kopolidon dahay. Miagal dahay do mangampun, ikasala kumadahay, om kadano dayahay poswango. Isuang pagumbala, yapoy duwonoda, yahay mantadi taraan. Onuaya hay konunuan di tita daw bayno, om puno no kolo mo kondahay.
miagal dahay do mangampun ikasalaku madahay om kadano dayahay poswango isuang pagumbala ngapoy duwono da yahay taditaraan. Amin. Puji Tuhan mantadot kosonongon na kinorohingan gisombot ko swabon da bayno nga kanu to kagud kapagisi so iswanggot keke aromin susuab sa linay dosan taon di timpu da bayno tadaw hari ahad di bayno ki puji Tuhan mantadot pangahakan kinorohingan gisombot sanging pasi to ko po kapuriman kasari to ko potit kobontugon om kugayon na kinorohingan. Tada do bayno tulo na po panambarasan dati nga min kinorohingan. Paing kukuroh na kugati kamoyon dot min kinorohingan. Parohyano ko dot ay gumuli to kakaguman tadot ko sa limpunan iti pinamansayan na pumagunan maya da kitab Kejadian. Iswanggat Kejadian 3 pasal 3 manto kano pot ayat ko iso gisombot ayat kumaturo. Sayra ano pot oray tanat kejadian kasalimpunan ka nga inopohit guluh do osoro dati nga teko inopoy kobasan dati kosoro nga itinokonduso ti pumagunan ka. Osoro takay pengkukura kinapomorunan iti pumagunan kinapamansayan nga inopoy lobi kosoro nga ikinorotuan iti pumagunan. Kobasan da iri harap pinagibabarasan dot isoot tinimuan dit kosodop pakabaran tiga malaikat maya di pinuruanan di pasar minsun karay tayo no di iti COVID hopodom siyam ino pa inimbulayan hirdi nga nokuro magyati tu ino pa okito da tulun nga iti komonda jangkitan inadakatan nga adi oroy tanin miagal didit oy duanan teko adi dati opusawit olingasan kada ako dit iyo nga iyo di nagi sekira na pod harisan na raido kes ngono po inta ngayom pero hono nadakatan bayno iri ko pagulo pira nadakatan umuduo piro hirid daerah daw nadakatan 1,000 daerah Kondingaw 50 iri nongon ko intangay bagal tumbayan ako iyo ko nga iyo di ina pwede timpuno nagiti panasakit nga tukoy o intan dati sumulay siya pero nadakatan pero no lingasan pero hot napatay intan nga ino po rin nga alaid no di ay pero kasaluruhan pero hot intangan pada ko daerah ko tamarudo pero iri no nongon ta ka intangay otapoti oy miagal ko kitab Daniel oroitan no pa kitab Daniel nunu ta saro dati guasi nga iri ko pagulo ki guasi nga umuduo perapian yang menyala-nyala kumatalo ay so no di iri no sakirad oroitan dati ot Raja Daud nunuhit saro dati isionohit minangala Goliat iri no to saro dati
Jadi oray tanto ko na po dihit kinapamansain pemagunan Adam dan Hawa iti na di nakadusa ta saraw dati. Iri net agayo nagyapangaruh iti diri mo. Iri na kanto kakuan dat iri dito saraw dati. Okay, isuang Kejadian pasal 3 ayat kumiso tulun naratud isuang dadosa. Ino pa itulano ti dinga isyo no hibobos dot o pintar mantad dot o insana no suang talun do hirit tindal ipinosilih do kinorohingan. Ino pa ditulano ti dinga minoboros kumaditan do idi. Boros sa po di kinorohinganom o insana no pot tua-tua dahitid kinenaniti nga kada do kayo ngoyo akano do o tua daw. Atoy kasyo. Kon kayo di ka. O tirik nigi mo tigay rogon do hilalo ki no kasyo. O insana no po hitit tua-tua diti nga kada do kayo ngoyo akano ki kasyo. Kada do kayo ngoyo akano atoy ka. Harohit kada do ko ngoyo akano kini ka. Hinggo gya pakakman to ko diguno ikoy ko kini ko atoy ko nupo kago. Ikan kadibo. Mantad ko kinotiri ko dat ay pinagupani di rogon nunudi hot simbar di tandu. Simbar na po di tandu di nga kumadi ko sedi. Tua-tua na po hitit kinenan iti nga milo dahil akanon. Nga arait na po ko ilot kayo dahodid itanga-tanga itit kinenan iti boros sa kinorohingan. Kada do kayo ngoyo akano. Moy pumangku igit moy pakama nga kada nakuro. Apatay ko moti ka. Nga boros sa padi ditulano ti di kumaditan dudi. Ay hinggo di apatay ko hoy ka. Ako apatay. Nga oyla no kinorohingan. Ila no matigalat no kabungaw ko pilo bo. Oyla no kinorohingan dat antakan no pod moy kapangakan ina no pumaton nga aukab. Aukab no po namaton no. No kurondo. Yo kayo no pondo nga o silih ko miyagal no kinorohingan. May dada ko isay do ko hitid. Isay ipagilitan datid. Orohian numiyagal no kinorohingan. Tumbay ako insanan to ko no po nga orohian numiyagal kinorohingan. Kada boros sumiyagal kinorohingan. Iyoho no po ge, iyoho. Miyagal nagi di gundahing bownargang kayot ay miyagal lagi siyo nga manuho ko na da. Isay do kayo hot aminatamain bula. Isay bobosot champion do doon do mamain bula. Kakal patud i Ronaldo. Miyagal lagi da Ronaldo nga tok pengkuro na madadi ko pid miyagal di siyo kadati. Haro kaguhit ratu cantik ki. Letongon duondo. Miyagal ko padahad ka na madakon. Kakita na dit it ang artis Korea ko pa yung kurong miyagal ko pada siyo ka. Iyo nga hari ginaw ko tiyo di. O kita ko na dit ang alampas sa dulud. Oy, iyo ko pada hadilo. Iyo ko pada hadilo oy ka. O kita na dit ang agayo masol. Nga siya gali da dit ang agayo masol hinggo nagidit tiyan na taganang.
Haro na po hit. O kita no hit kahaharan aya miagal ko padasyo ka. Tokoy insalawan dat ilo no po tando ay so pagyangaran lod ang takan lod hit perempuan ka. Ilo no po tando isay di mada. Kagal to ko nagitulon nga ano ginawo. Dawlo nagidi magal kinorohingan. Miagal pa dadik malaikat daw. Kagal pa dadi malaikat kinorohingan ng bagal no pabagalon no. Nga oroitan no po did tok miagal ko mo ti kinorohingan ka. Isay di mada. Mada kayo ko. Harohi video man ako pakita na it right ko'y momolik ko'y lumomolingos. Aray sumakit. Poboriso ni sumakit. Ngono ping kamawo. O lingasan. Mamanaw ngay hita kapanaw. Irih wada nga. Atokoy. Haron ni ginaw ko miagalok podasyo ka. Dawlo nagidid. Ay ngon ko piyo borosod. Miagal ko mati kinorohingan ka. No kadid sayra no raytan no miagalot kinorohingan. Hintay no taon duandu. Kok intangay siya imuay ay siya hit kayo hidi ayat kumuonom. O kita siya nga ino pa itua idit. Kayo di nga osonong. Hari mo di hingga na di rambutan ko di. Aya samputul po hoy. Nung bossing nga samputul. Paintay detel. Ay gadi araat gadi ti huluan ki. Tay nga ay alumi si kakitanan. Alumi si kakitanan. Sayra na po nintangan di siyo. O kitod osonong. Nukago. Kakitanan na po nga. Tok. Yodit asi ho kakitanan. Saro ko din. Ila ay hewonod. Dua di Pastor Iheri. Pastor Bob kanit ringkasan daw. Sa pibilang punod antakanid din. Nga hargay it mumogampi manok antakan di mo. Sayra daw. Hara di manok manaw-panaw di rin natad. Nga kang kusyom. Atok koy. Yu dadi dit asadap po dadi supilo manok ko hodid. Mulok po. Puno ko po gontolo kang ko. Koy rak ko di siyad. Tok kumonguro ko na di ko piyak ko kita naging manok manaw-panaw nga. Lahok sudah kau nampak ko kasi yun din pangingimpor si Hawaii di ba? Ko kita nga lumis ako kitanan. Yodit asi ko kitanan. Ukur madilo. Suway po ko lumis ko kitanan. Yodi asada po to kito. Haro pa di kago ko mo yun. Haro to mo dun. O silih ko miyagalo kinorohingan ka. Bah. Manta didi. Ongoy na di pagano ditua. Ni pagano. Numandi siya akano. Paing kukuro mapangangakandit momurimon. Suway mo ti pangangakandit akanon tomodom. Suway pangangakandit dit momurimon. Sayron na po akanon dati. Ukaban. Paing kukuro kayo ko momurimon. Man pa silaan na tiyolo ko. Pasuwangon pod ikabang. Purimonon undarangan po. Yun di pa kinohon. Ako ni magpakinohon. Purimonon. Ano po di osonong kakanangon po ilobo. Mingguak pundod it. Di orohyan. Aduya dit. May siyo tingabo.
purimono po kukuro. Ay kan, ay milo kamuindat ay karati kamuinda duso mo kukuro. Sakira na po karati da duso. Tingabo mingkoyli po kantat tilo gi. Nuno nakasimban ka. Nga ay say nakasimban. Igitay nguyo patakod di karuhang. Ikusay. Ikaw ikaw wawang hindi kusay po nakitingab. Suami niya pun mamakanya. Minangakan. Otapot ko piyo. Da kaukab na di matoh dilo. Kaukabo matoh dilo. Nailaan dilo. Do iyolo na po di nga poin langgoy. Ay so panampakay. Poin labas. Nahinggo to duya poin langgoy ko poin labas. Poin langgoy. Ongoy no dilo pangawali di roundat kayu. Binon sa idat panirong gatinan. Ina po hit imbulayan dati kaswaban da bayan dati itong Pinay maya iti kejadian pasal 3 nga ilot manu orohian iyati na po nga muy agal lo kinorohingan. Tok pangakan kamad ka. Mangakan ka na po nga o kabumaton no. Miagal ko do kinorohingan ka. Koilo dot nunuhi araat nunuhit osonong. Tokay. Ako puro na madad iyati o hilo gi. Iyo kayo na po pengkuro. Mangakan ko ikamo. Mangakan ko ikanto yo oy. Iyati na pagyadit tihom. Nawayaan to kono ikaw mo yun dat nawayaan no dilat ay karalano ilo norotian no di dati. Nga agumo mo ti akanta kandat ay nakuroh tu iyati na po nga o silap ot lang toko. Nakuro. Tu ato ko pag yan nakawaya. O sila po pamalalang dati. Andasan dati o sanong nga rupa-rupanya ino po hit ralan da numaan dati pilyo idi nga akontok. Doho no po korohian dat miagal ko sabat sikul, sekolah sabat. O kani ko orohian mo nga it kasanangan. Doho no po kasanangan da sabat sikul nga okon ko magangatidit pagibabarasan. Jadi kago no pod kompuya dahin na dako nga kada ako dako suhod. Isiyo ho pamimpin sekolah sabat tabay no ka. Isiyo pamimpin perbincangan. Isiyo sigu. Milo hiri nga okon ko iri kasanangan ko. Nakuro. Tu sayra no pod iya awoyo on di bunong boros. Nga iya mo na gulo. Iya mo na gulo. Okay? Kaman ko na pod iya mo na gulo nga. Iya ang magimbulay sumusuhot na gindi kagumuan. Doho na po korohian nga ihiri hakod it okon ko magangat okon ko pamimpin okon ko sigu do sekolah sabat. Nakuro tu iyad di. Manuh tokod haro po higit kalaang do gulo. Haro po kalaang do gulo sumusuhot ka nagi. Nakuro miloh nunda sorry si donit waya awayaan di siyo. Sayra no pundod asa residno nga nah irin no murabus pundohot boros. Nga iya no pumunog miya galagyan di mamampanggaralan ni rimo. Imo na igulo. Nga ino pa hirid dahuri
Moi po, aapoting ko piyok ngon, aalanak ko pi ngon po, sosono ngo, paingkan lagi kadaw tit miagal la sinding. Sinding na po nga ondas kadi ako sosono ngo manupu, susai. Nga mangumin na po, mangumin na po, inagi akay lamuan sinding kat alagad tamo da kumin. Sa kirad harap pangkotbah. Miloh datid, kangambot iyati day silo bo, iyati kadati. Nakuro tu kaya berkhotbah. Umbalan bagi mo nagulo. Jadi doon na pakorohian nga ihirid ko mo duo. Mongilo mongintong nandori bo. Ay imbulayan po wakon manu na gindo. Imbulayay dia. Jadi kalau kita nano po nga isay na ko ilod. Miagal ngay. Ilod na po tangondu, miagal ngay. Kung na po di hawa. Dondoh na pagadi tim na ko ilo. Tako na di lanawayaan siya bo. Oy lan na dim hingga langon. Jadi iyahay iti tong kusay. Nga miagal na po iyahay di Adam. Kanto. Sa kirad iyahay lo kusay anta kanilo. Nga mantad ko nailan na di dati latindalanon di lo. Orotian di dati hingga hawayaan. Jadi ino po hit ay pilihan di latandu ilo. Nga milo dati borosan dat ilo no norikot di siyod minangimbulay anta kanilo. Sa kirad iyati miagalin na boros ko dito no udat korohian to kono po nga kada boroso dot miagal kinorohingan. Miagal nagilet idolah dati. Ilet tong idol kadati. Miagal nagidiolo nga orohian to kono dad ay osilih do miagal diolo. Lobi po di dot osilid miagal kinorohingan. To kono insalawon dot ilo na po tandu nga naratu. Ay dogyad akon koy rogon ka. Nga paulian to kono po miagal dati. Kada borosad osilim miagal ko kinorohingan. Miagal lagi let nga artis nga. Irih nundod. Ipondohit lipatan di artis nga mitanan dati. Panampakay. Nuno po nga mitanan gitu. Kada ko makasalad ako ipapasalad di mo'y agal nga no dihot ay kasalan kada po katangkid dadong kinorohingan. Kumoduo mingki kinorohingan. Komono pa di nga mingki kinorohingan dadi. Silik kinorohingan ni dityo digi miagal kinorohingan ka. Harakagu kumoduo donoroy tandet pengkukuro hitit minki kinorohingan. Ay, orhay na pukula na mo Bulibod palanat-lanatan na bay no? Iswang Kejadian pasal 11. Ayat kumiso gisombot kumusiam menara Babel. Itino po pamagunan nga isisuot boros isisuot layuk logat. Kuno kailom nunuho logat kuti. Moya kuno padhilod kampung idit mulahing kutandu logat na po nga nakura dito miya galindo ka. Nga okonindo ko iya dingay la. Moy sumulok na dihilat tabobontuaran ay iya di kini ka. Kauli ka di bayno ka. Kakadit ti sinulihan nga iyo ditihot karangahan. Nga ay say malugat ta iyo tidhiti. Moy napadhila sa borong-borong nga. Moy muli ka na bayno ka. Iyo ditoy ka.
Mo ito ko na hinggo, kinanan ako. Tambunan, Ranaw lah. Ugod di kiyo ka. Yun di ka doon Ranaw. Haro ugod di. Mo ito ko na hilod. Utabulod. Ay ako, hindi mo boras at kumunin daw ako man na matama. Magisusuay logat. Nga iti na po nga. Isi sa boros. Isi sa logat. Pamirangkat na diolod med panangidhirik ko silahon. Nakaruba ilo dat tana da apa tao da hiri. Ipinungaranan dat sinir. Hiri no diolo dat ay minundorong. Minogion-gion. Kumatalo. Pagi boros-boros na diolo. Kadi diolo. Kanaw toko momonsed batu-bata. Man toko tutudad o sonong-sonong. Iri nanday gunoon diolo dat ay panako watu. Ino pa'y panorokot nga harati pinungaranan dat ter galagala. Panako tanaliat. Sebagai batu dan ter galagala sebagai tanah liat. Kanagi kadaw diolo. Man toko wonsoyo itit paingkakaton dati itit kota. Miampay da iso menarah di tompok no padaw nga korikot to hilatawan. Magihum toko ngaran moy do iati no pa nga ato ko kasasad. Ato ko urias dahiti pumugunan. Haro di he hingga haro he di oritan ako dito no TikTok ko. Kumuanom. Ako muli mo. Lintuhon na di kinarahingan ng minay intong di kota o manara di piningkakati tangolun nga di. Kadisyo. Yolo na pati nga isiso o tinaru. Isiso boros. Iti na po nga timpunon nagi diolo. Nga mimpun na po dadondo. Nunuh na po hit. Iman diolo paindalano. Aiso no motiot. Ako buro. Ako tilombus. Nunudihat pinawon sa kinarahingan. Ngon tokondo. Rago iloboros diolo. Gisambot ilo no pundo nga anda ko pagirati-rati miyampay do boros sa tisom-tiso. Irin miagal na didid itinapodit ay tangolun nga nakasasadi. Noon darangan di dilad pinapaing kakatit kota menara. Di nilanom haro dusun da antakan dilo ko paing ko lagi. iti dusun nga ano po nilanom hingga tadon. Kuno ko ilo. Haro nagi kajian-kajian nga kajian potong mo diri bo. Kulom otopot kepiyo dat ay dusun. Tulun da sina ka dusun. Haro nagi hari-oritan di Pastor Erwin karod harati tulun ng Mongolia karedi. Lebih kurang ti dusun kasyo. Ti kauros-uroson, kaulunon lebih kurang. Man, pod misteri hilo bogi. Kadang-kadang munali hiti boros iti. Haro borosot munali mintalang haro nagi borosot tumagak. Bayi no po paing kukuray ko man ko boros sa munali. Jangan kau begitu nanti kau aratu.
iri nudir tadi munalih ni boros minunalih i boros miagalidi. Basug no kopio kau oi ka. Munalih no mo ti i boros ditidi. Kukurened ay lasio logedan kuma ako ka. Nah, nubor may da koratiom nubor sa tiadi. Jadi minunalih ay lano maharo dusun entakan lo kok tinupo dusun nga minunalih di tahuri. Om kok kita dati nga haro no munalih boros iti piat boros dati nga munalih. Komon kuno po munalih nga manto ko gunawod isuang nga boros dusun nga kontok gunoon tokod isuanggat manda ko tulisad hina bahasa Malaysia nga ponimbarat ila sikul nga ay kontok po tay giadin kontok po did may doko pungarana iti ka tango binatang korikot na di manuk ini galupo ini galupo ka maskot daw nunuy daw igalupo manok galupo ini galupo hingga di agunad isuangkat dan sikul mainad idan dusun mirolatid malayo harohot pengalaman di neretan di tabangku antakan po di nga harus ulun at evangelis na korikot hiti ponsuon po nga itorobong po jadi hela siba itorobong hiri na po sakit di torobong nga harohot aku di osoro ko pihom bambangan ko dumpiring iri nga osonong udah jadi manit pologoson ni dumpiring ay so na dumpiring got kita kubay no bambangan po bobos harap pa dumpiring ko hinado ko iti na po dahayom ipe ko mundo bahab nga ay so no punso berapa sekat belatung nih kada ko no pim belatung jadi antakan dari numuhuk kami ni ponso tabangan evangelis di aku dirito ng haran katutun ko kanto nga tinakud antakan idi nga minedire ngondi siyo ligoto dumpiring kanto ri di sosoroko ngondi siyo ligoto ay bagi agayo ka piri bo lebih kurang ako koro no kopooh lah nga kau basan to ko nagyanda bo ko nga ito kod idam bokon nga manguhup to hingga hiyo kita dati dahara ko porluan yes iti na po dit evangelis iti nga may di panguhup ngo na siya ano idangol di siya na po man di siya tagado nga man po di tina ko nga ay ligoton man di siya ligoto impunay no matidi tambalo to managad may kamasunod ay silod man kuligoto ilo kadit itina ko nga itabangon di nga otiriki iya naman iyo kayo naman ti di miurusin do ka ako hindi campur hal ka mau tidak mau ditit mololohin iti ay di kayo malayo mau barasan dusun nga akarati itulun wah jangan atasi ka jangan atasi ka siyo minamalayo minanagad di nga ako iman pohilosok kiditi ka tu jangan atasi kan naratian pa siya nga kada pahabaw di na sakid ka ngarati no podit jangan atasi di nga kadamay ataso ka ligoto no kamoni di bo kung na di na kayo lampay kukura di kinatutukan nila di hiri na narikot at inarang ako
nga ilo ni kamon kud ay sayra na pod munali o kon communally munali no garitid di timbul sigog kay mintalang bo tiba-tiba timbul sayra na pod munali iti boros dati nga idboros sa dusun nga aratian mod iboros sa malayo nga ID kontok. Okay, jadi nunudihot kakitanan datid min ki kinorohingan dahil kejadian 11. Yolo na poti nga momon sa yolo no kadhilad ayatilo. Ayat kumapat. Kanono papayin kakatokod isokota miyampay dat isa manara dit tuntuh na po daw nga gisam makarikat hilatawan. Hiti pamagunan hinggo nohot ay bangunan dat bobo sa akawas. Piro tingkat bobo sa akawas. Hiti pamagunan. Bobos piad akawas at ay bangunan ti pamagunan nga ay say kanto ko piyo korikot harap ka korikot tot 1,000 tingkat ay so ibogi ratus-ratus so bobos lah hiti na po kondingawom piro na tingkat to hotel juta iri na bobos ay korikot matut ay korikot to 20 nga kulong korikot iri nga kandasan magyata mo jadi sakira na pod korikot to hilatawan na bangunan tok irin kamuyan kud min ki kinorohingan ay so porekod hiti pamagunan na bangunan po nga no korikot to hilatawan haro hitu ay so po bagi ay so po bangunan no korikot to hilatawan nunuha tujuan diolo moed iati no po nga ato ko kasasad haro nagi no raytandot kakuaan no po nga moluyud no po nakago nga ando o luyudan ka nga ay no raytandot supaya moluyud no po kagum ato kondo orikot ay no raytandot yadi nga ino po no raytandelo nga moidot ato ko orias nga ilo no po tindakan ilo no po pinindalan dilo megalo nga kamuyan kud min ki kinorohingan ay so atulon na kano po pindalan megalilo ay sa milad mo sa gisami kakawasan na po nga gisami dilatawan bangunan mantad ko mingki kinorohingan no dilo gi iri no didat numanda kinorohingan uriaso timpo do bay no na paing kukurah ta kono madit ti o gumu mati o kakitanan dat iti napatulon nga min ki kinorohingan o gumu umuiso ngon ta kono poy oririkot haro na ti kamuyon dot iti nakantay bobos lah mamasih kago ti tulon na napatay ay so i-detail ko piyad na imbulayan ko haro na ino retoritan naman tada China ino po tulun-tulun dat ki haro-haro kaya nga no kabuking no ngay dat sumuangi hirid man posyo kago hagumo isu may pamuking sa kira na pod kano mamasih kago tulun iti tulun dat kano to kod mamasih di tulun na nangapatay paduli do pa yung kurar pa yang penting tulun nga to koy kamuyan mingki kinorohingan na dito di nga sa takato po dandohom secara pribadi nga confirm na ay kan apo orikot to miya galidi sa kirad atungag siya di nga rogon no dito di mo tunay lang dati sayra na po apatay tulun iti na po pinuhobo na fast hidup gumuli ko makinorohingan di pinapatahak
Jadi tokoy milo dot popiduo iti nafas hidup dati. Suai ko anuan toko kinorohingan. Milo milo na gidi minrogon-rogon gi. Om kakitanan toko nga haro nakagutit pakukuray kamondot paingkukuray bayi tabung uji. Kategori itu minki kinorohingan iri. Bayi tabung uji. Don kinorohingan no po nga iti no po paintalangan iti tanak nga paingkuro. Milo na di dekoretan lagi. Idon kinorohingan do pendudukan penuhuan. Okon ko bayi tabung uji. Hit mongonsit irihi numan kinorohingan potantu. Irihi pinatantu kinorohingan gi. Aiso nadala komondot ay bayi tabung uji di nukagwari DNA kano digi. Okonda ko iri. Nga ino po di alasan do anun dati nga ay no talang o insana nilo kan dot kesehatan. Iya didihi alasan. Nga ngono po ko pio dati in tangay in guasay nga popo kito dot minki kinorohingan no gati tulun iti pemugunan iti bo. Nga ino po di alasan-alasan nga haro no po. Paingko iyo ko hitang minato bunga gi. Kasala itu ipapagi kawin di bunga di. Kasala kare. May na ko ibunga ati-ati itaragang pikawino nga ino po dihit tanak nga barakan. Pengkurit yun di. Buli ka ay kan to mingki kinorohingan natin di. Tua-tua buah-buahan. Rambutan asal lo rambutan mila takay pagi dokot-dokoton. Kamu po nga mila dati borsan na normal po iti di bo. Nga sakira na po din rambutan na guwas durian na tua. Iya, ano sampon lamanok di bay no hoy. Rambutan na guwas durian na tua. Haro na tiyo din na kita doko. Tayo durian na guwas, piyasawa tua. Tumbaya na kung numbalan nga, natulong niri. Iyo ko nga nakumbali bo. Nga kadada ko, okay? Rambutan, no kumbal ko binipoposokot to tinaw, o nga limaw, o nga mangga. Numbalan nga, no? Nga, sa takat na po doon, dohom, ino po yung milopidokoton nga hit isisa o bansa. Rambutan. Tidak kira ito silaw ko itaragang. Bunga kertas, hari taragang, hari opurak, iri ni milupagi dokot-dokoton. Kamu po nga, iri na tarikot dati. Misuay no po dihot ay tua de isisa at kayo. Tok mangala no di dihilod dunia baru. Dot monikid tulan ing hopodom duo dumongwa dasan taon mogiolo-nolo na tua. Sa kira na po kano to kumumo si tua-tua dumi agalid di tokoy. Komoyan kunod minki kinorohingan na diri. Iti timpu dat pangwangwa ila tua-tua. Milo to kay man busto. Oreta na po busto nga sensitive no mo tidi bay no. Milo tud man do busto hot tua-tua dat ino pa'y pangungwa di siya nga akon katumano didikawaan. Milo ka.
Sekiranya pemilohom tokoy. Milo na kan tadi komondot minki kinorohingan iri to kanu manimban gitu. Nga miagallo pokok kalapas sawit o kita pula. Bobos nupiah dot ay manutuh tamo da baja. Man tamo rumpasay. O rikot na po musim buat magalang. Nakasari mo nga. Nga sekiranya po kanu to manimban nga itong iya dihirim. Tukoy. Pengkurala isuang Kejadian pasal 4, 11 ayat 4. Mumun sa ito kod bangunan gisaw midilatawan ka. Jadi kalau kita nanu po dati do timpo bay no nga gumo na ti tindakan do tulun dot minki kinorohingan. Mumbal do minki kinorohingan. Aya iso padadi hoy. Kejadian pasal 22. Nanas. Nanas. Nakumbalo ko ti pamalo nanas. Ay kapanguan no pag kapila nanas lang akari katawalu at tulan mo. Jadi kad ditambalo tom paing kukuron dod poswangi panadol ka. Borosan ko panadol lah. Kan po siyom mamitawak no po hinanas. Mila no na ringon suangay ka. Harakori ko to limutulan. Buli na kantati ka ngo kusuangay. Ay mo ti oy. Rinumi ko ti kasarid dit iko panguanguan. Nga adi nari ako ni di ko kori ko tawalo ko petulan awal-awal takuri. Nga kalebihan pagadit obatan di nga anda demongwa bo. Nga sekiranya pod miloh ko pirid iya digi talo na patulan ngano na suangay mangwa na po nga atukoy. Pakanto milot yan di bo. Tumano di kasarid it tempo matang daw. Nga kalebihan na po di nga anda dandad iri na ribo. Enam 14. Boleh kad ampakan dati. Ampakan to ko na po, oputan to ko suwab. Pengkukuran ng kulot. Minki kinorohingan. Okay? Jadi, stakat to po, norikot dati do kasuwabon na bay, no? Kakitanan dati, gumo nati, ay pinsingumbalan da po magunan dat, mumbal dat minki kinorohingan. Momonsay, ato ko po agampot, ato ko po orikot. Nga mantad dagi mad iti pinsingumbalan da tulun. Katahurin na pa nga mamarutum dati sendiri. Mamarutum. Mantad dilat ang pangakan-ngakan. Teko nununo pa nga. Karutum mo ni baman ko piyo. Oritan gadi da ko hit 5G. Iti handphone dati. Kumunta kad iso kamajuan. Nga karutum mo ni man ko piyo bo. Pero ginumutulun dat accident sebab da handphone. Iya ko itang pulis. Tumano do pa ditambalo ta polis at bertugas sila papar nga kamalangan iso no pohot asaro ko pi konsep kamalangan nga itit mamagunad handphone dat mano panaw. Okon ka ay sa talipinggang kalidar. Harohi nga iso no pohit ay kasaruan nga iti mamagunad handphone. Iho mo tinga mamaguno ko oy. Mimbar simbarid hila grup WhatsApp manaw-panaw. Magyagal to ko na po bo. Iyo ko nga hingo dita iyo dihi kadada ko na iyo to ko na po. Orikot nandahit jalan kampung. Jalan kampung ba ini? Buli juga ini. Kelajuan saya pun baru 60 ka. Jadi ilo na po di kemajuan nga kamandul Momarutumi dati bo.
handphone kapatayon. Sayra na punod oroy tandatid 5G. Kapatayon ni katutukan dati. Mantad ko itit pinintalangay tulundat. Mahanto ka na po borsad. Mingki kinarahingan ngay nga paparutum. Dan paparutum no bo. Nuno na pahit kakitanan datid mumbalot ay lumantoy ko kinarahingan. Mangalit to kinarahingan nga karutum ni. Nga mantad ko iti no di ralan ko po siyon dat gunoon dati timpudan do. Paingkuro to ko pa di. Taguangan. Ay so no milot taguangan to ko no pa di. Jadi pahitian to ko pati pelajaran no ay mandati oputay dat kasuabon da suab. Ako kurah na kuot. Katutukan nila panambarasan dat katilambus. Maya itit kumayan dat minki kinarahingan. Munang ngiti mo bisusuay atapuri mana Toriri mo dito sinuwana kadakotong haruson lihon haruson lihon no kitambalo Yesus kasasari korong ay soko iwa sinunong kadakotong Yesus usong lihon. Kano sumbayang to ko. Kinarahingan isong kerajaan sorga. Kasuaban ni Bayno insan pod. Nakanwi hide. Nakaim pupus ditit. Kay sisan dahay kiki armin susuwab. O gumu inawayaan dahay right ko. Paingkuran ang kutit. Tulun. Damumbalat. Minsingumbal. Da papaindalan dit. Iswang do pamuhandaman iswang do kamilaan da tulun. Nga naboras mantadud iti no pumati kamilaan da tulun no mambatamba. Nga sayra na mambatamba nga mumbal na gidi dat ay may agal, may pamagampot tit paingkukuran ng kuot kagayon da kinarahingan irinig ko mo yan dahil mingki kinarahingan. O Tuhan, yahay nga haro timpu-timpud asaro nagyahay dat ay kawaya dami agalidi. Nga sontob di kaboboyuhon dahil akapientok na karahian no. Mumun sa yahay nunuhit okon ko pinot numano patumboy o kumadahay nga pakiampunan dahay tu irinohit timpu-timpud iswang kolomokon nagi karahian dahay. Ampuna yahay Tuhan, mandahay parikoto pasaraho kaposen dahay kumadia ahako na yahay dat patilambus moid ayahay aratu iswang karahian dahay. Ampunan tensanan dosa dahay Tuhan, itinat sambayang dahay, parikotan dahay kumadia iswang ran Tuhan Yesus. Amin. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati kasabon na ba no? At ako kapag itang kiyadom iti sabat do orikot harohot
magangat dohod khotbah hilod gereja daw nga aku di oksorom hinggo. Aku di na kita hitinulis som hinggo nga umbal ko dagi mamawasap kagu dohod hinggo hokud iti sabat to orikot. Nga kada kaumad min booking iyo hilod dahayri kada endot ya dila. Isay no pada ko inokohondom buat magangat dohod iti sabat to baynom. May kaguramut doho tu aku mo tidi ahandaman olihuan no ruandet na bangat tulus sada. Hino ko unohom kopi ruba to ko dot ko suwab na suwab.